Yes, kamanya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igitondo kiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'uko ingengabihe yawe ihagaze. Turi ku itariki ya 31 z'ukwa karindwi 2025. Nyamuneka nta kindi tugarutsemo usibye amakuru y'ibikomeje kugenda bera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, usibye icyitwa bya Nyamugigima, usibye icyitwa imiripoko. Munyemerere mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru yo muri ano masaha, nyamuneka tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Ubu nje ndi ariko ndi amakuru nzanye, nyamuneka muntu ari bucika muri ano masaha nimugoroba aze kumenya yuko rwose nyamuneka atari uwanjye muri rusange. Twirukanse cyane rero, sindi butinde munyemere tuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu gihugu cy'u Rwanda nabo n'abantu b'agaciro tubaye ikaze. Mu gihugu cy'u Burundi rero baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari muri Coline ya Kinazi, Moto, Izobela, baba bari hano mu gisagara cya Bujumbura, baba bari mu bice bigiye bitandukanye tubaye ikaze. Ariko kandi dusuza abantu badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari hirya no hino na za Uganda, hose bariyo gatanu kuri gatanu tubaye ikaze tubika ku mutima kuko turababona cyane, turabasuhuje. Ariko kandi saba gusa badukurikira nyamuneka, kuko ku mugabane w'Uburayi n'abantu b'agaciro, kuko badukurikira bari mu ntara ya gatandatu diaspora, badukurikira bari mu Birigi, bari mu Faransa, ndetse bari rwose za Australia n'ahandi hagiye atandukanye muri rusange. Icyitwa makuru tuba tugarutsemo kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Bajya murenge ati natwe tugomba kwirwanaho kamambaye si ibintu mwabimenye. Yes, tujya kuba dukomeza kuri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye, amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugende tuba-updatinga tubabwira uko situation ihagaze mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi bintu rero muraza kunyemera tubyinjiremo, ariko muri uku kubyinjiramo muraza nanone kunyemera ku rundi ruhande dusuhuza abantu badukurikira bari hirya no hino. Yes, hari abantu badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose nyamuneka bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Coline Mujejuru, baba bari muri Coline Mulangala, baba bari muri Coline ya Kinazi, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bari mu makorine agiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se hano za Cibitoki n'ayitwa za Bubanza. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni benshi badukurikira rero bari ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatandatu diaspora, bakaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu France, mu Bubiligi ndetse na Canada. Tubaye ikaze rero by'umwihariko hano kuri TV Duniani Kote, n'amakuru tugarutsemo kuri ano masaha yo ku gicamunsi. Ariko mbere yo kugira ngo amakuru tuyinjiremo, ariko reka mbanze mvuge impfunyapfunyi nze mbabwira akantu. Hari abantu babuze icyitwa ibibanza rwose yo kubakamo kabisa. Hari abantu babuze icyitwa ibibanza hano rero kuri TV Duniani Kote. Amakuru tubazaniye ku bantu bifuza kuba bagura ikibanza kiri ahantu heza, cyangwa se kuba bakubaka kandi ikibanza kiguze make cyane. Reka nze mbabwire gato, kanze mbabwire ndaje. Reka tubanza ngo tubabwire ingingo z'ingenzi, ariko mutegereze gato ndaje mbabwire rwose twabashyize ingorora. Yes, ni kuvuga ngo rero by'umwihariko reka duhita duhera hano mu mujyi wa Uvira gato indani rwagati. Namaze kwakira amakuru yemeza ko abarundi benshi barimo baragira gutya rwose bakisukanura ku buryo budasanzwe, na n'ubu rwose baracyaza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Turaza gusimbukira tubabwire rwose ngo ibintu byabaye kuri za drone ngo zari zimaze iminsi ngo zitegurwa kuba zajya kurwana mu mujyi wa Uvira. Naje mbabwire gato. Turaza gusimbukira i Bujumbura hano ku kibuga cy'indege tuba-updatinga tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kunyarukira Gitega, icyitwa CNDD-FDD, mw'abantu b'Imana mwe byakomeye. Turaza kuba tuyikomozaho. Ni CNDD-FDD noneho igeze ku munota wa nyuma, ariko hari umuvandimwe rwose wagize ibyago rwose, Imana igomye mube hafi. Yes, CNDD-FDD by'umwihariko ibintu byakomeye, ibintu byakaze rwose. Isaha ku isaha none bishobora kuza gucikamo ibice ku rwego ruri hejuru, ariko kandi nyamuneka ibi bintu byaza kubaho
bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza gushyira mu ngorane zikomeye igihugu cy'u Burundi, cyangwa se gutuma igihugu cy'u Burundi gishobora no guterwa kudeta. Kugira ngo ibintu turaje tubyinjiremo, by the way babwire uko situation ihagaze. Turaza kuba dukomoza cyane kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga gatanu kuri gatanu mu buryo buremereye cyane. Ndabona hari drone zikumamagara ariko zimitondeshe kabisa. Turaza kuvuga kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, muraza kunyemera gato tugaruke ku banyapolitike hano batavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko bagera nko kuri babiri. Turaza kuvuga gato ku witwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazirana kugarika. Turaza kugaruka ku witwa uyu mugabo ni Agathon Rwasa, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Gatanu kuri gatanu mu minota mike cyane. Umutalamu ndabizi nawe ariteguye, umusesenguzi karundura karabutaka kashe amashokero ariteguye kugira ngo nawe aze kuba twinjiza hirya no hino ku isi. Mwe tayari rero, gatanu kuri gatanu utari wakora subscribe nta kindi usabwa ni ukuyikora kugira ngo tuze kugenda tugendana neza mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko aya makuru katuyinjiremo, aya makuru rero turaza kwinjiranamo by'umwihariko n'ibibanza rwose bidasanzwe, ibibanza byiza cyane by'umwihariko biri ahantu mpabwire dite muze kunyandikira mu gikara, ariko mpabwire ukeneye ikibanza cyo kubakamo ahantu heza ku muhanda, nyamuneka hari umuriro, hari amashanyarazi, hari buri kimwe cyose, hari amazi, nyandikira kuri nimero ya 079 037 28 ngira ngo nibiza kudukunda turaza no gushyira akapublicité gato cyane urebe aho hantu ibyo bibanza biri. Ni ibibanza byiza kandi ibibanza by'umwihariko biri mu gice rwose kabisa, anavuga ko ari cyiza, biri mu midugudu myiza ituwe, bitanahenze by the way. Ibi bintu muze kubicikanwa nuba uri tayari rwose kuba rwose nawe ushobora kugura icyo kibanza cyiza ukaba wacyubakamo cyangwa se wakizamuramo inyubako yawe kiri ahantu heza ku muhanda. Uze kunyandikira ibindi tubiganireho, mubwire aho ibyo bibanza biherereye, ndetse mwohereze nuko bimeze, ibintu byose urebe detayi. Ahasigaye rwose wiryohere nyamuneka. Hari abantu bayibuze rwose ibibanza byo kubakamo cyangwa se birirwa bashakisha rwose kugira ngo barebe uko babona ibibanza by'ahantu heza byananiranye, ariko njye naje ndi igisubizo noneho cyo kugira ngo umenye ahantu ugomba kuba kandi heza hakubereye, habereye buri munyarwanda wese ku mafaranga make cyane, ku giciro nk'icy'umuneke. Nyamuneka reka duhita twinjira rero ibi bintu tubive imuzi n'imuzingo, tugaruke mu makuru by'umwihariko nyirizina rwose, tubabwire uko situation ihagaze. Yes, katangiye mabwira no ku kijyanye n'umujyi wa Uvira. Reka yenda ibi bintu duhita tubyinjiramo no mu buryo burambuye. Ni umujyi wa Uvira kugeza amagingaya ukomeje kugenda ugaragaramo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse amakuru ndimo ndakira akaba ari umujyi wa Uvira tugitegereje ko impanda ishobora kuvuga, ariko isa n'ubundi iyi mpanda ishobora kuvuga isaha ku isaha. Iyi mpanda ishobora kuvuga, impamvu mubwira nti isaha ku isaha iyi mpanda ishobora kuvuga, hari amakuru namaze gukabuta cyangwa se namaze kwakira agaragaza ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo gikomeje kunaniza bikomeye intare za Islam, ariko ngo kikabananiza ku rwego ruri hejuru, kuko baramutse babananije ku rwego rworoheje, urumva uko byagenda kose hahita habaho ikibazo. Bo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babananize ku rwego rwo hejuru, none nibamara kubananiza intare za Islam bazice intege. Murabona igihe bya Mungu Maheshi ndetse na General Sultani Makenga n'abandi bajenerali bakomeye cyane rwose muri intare za Islam bagiraga gutya bagasesekara mu bice by'ano hafi na za Uvira na hano za Bukavu, abantu benshi batangiye guhita bavuga ati noneho hari ibintu tugiye kubona bidasanzwe byakomeye, noneho ibintu byakaze. Ariko tubona nyuma yaho gato ibintu ahubwo bisa nkaho byongeye gato biragabanuka, tubona nyine igisa nk'imyiteguro idasanzwe yari igaragaye, tubona gisa n'icyongeye kigagabanuka. Icyo gihe rero nta kindi kintu cyahise kibaho. Ese mwaba muzi impamvu ubundi ibintu byagabanutse? Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi cyakomeje gutinzatinza intare za Islam cyangwa se M23.
bagumye kubatinza barabatinza noneho bagerageza n'ibitero byo kuvuga bati turimo turagenda dusunika ingabo defense turimo turagenda tuzigize imbere babataramu bagahita batangira ibitero mu bice bigiye bitandukanye noneho ibyo bitero bigasa nkaho nyine bitanze intare zasanga zo zitari zataka noneho bya bitero bikagumya gutinza izi ntare zasaranga ubwo rero rwose nyamuneka iyi system ngo bigendanye no kuba rwose izi ntare zasaranga zaramaze kuyimenya kandi mu bice byose bya Kiriba bya za Kiriba aha Runingo n'ahitwa za Ruvunge ahitwa rwose mu mujyi indani Uvira rwagati abataramu ngo bakaba hamwe baragezeyo indani ahandi bakageraho mu buryo bw'ubutasi amakuru mfite atari ivumbi nuko isaha ku isaha by'umwihariko Imana ishobora kuvuga tukajya kubona ibintu tipa taramu bagatangira kuvuga ati ibintu birakomeye nubwo habayeho gutinza izasarambwe uyu mujyi wa Uvira akaba ari umujyi tukibarira mu maboko ya leta isaha ku isaha nyamuneka ibintu bishobora guhindura izuba ikindi abantu Imana nababwiye nti ibi biganiro dukora hano nyamuneka ujye usharinga na mugenzi wawe amenye uko bimeze yaringa na mugenzi wawe kuko biba ari ibintu by'agaciro ikindi kirimo kiragenda kigaragara ubutuvugana munyemere mbabwira yuko amakuru njye atayivumbi namaze kuba nikurira muri drone zanjye ziri ahantu bita Bujumbura icyitwa CNDD FDD iraramuka icitsemo ibice mu buryo bwa nyabwo igihugu cy'u Burundi kiraza kwakira harindimuka amakuru namaze kwakira atayivumbi nuko ubu tuvugana byibura ngo abitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazirana kugarika n'abo bagabo Agatoni Rwasa n'uwitwa Jean Guillaume Bunyoni mwibanga rikomeye bamaze iminsi mu nama yamaze iminsi igera kuri 3 iyi nama irimo iriga ku kijyanye na demokarasi iyoboye igihugu mu gihugu cy'u Burundi murabizi ko tumaze iminsi tubabwira buryo kinga Abarundi bashaka demokarasi iciye mu mucyo apana bya bindi ngo kanaka yishizeho reka barashaka demokarasi iciye mu mucyo amakuru namaze kwakira rero atarivume nuko mu gihe uwitwa General Neva araza kugenda mu murongo utari mwiza ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane tukabona abatalamu nawe bamwigobotora kandi niba mwigobotora ibi bintu baraza kubifashwamo na Red Tabara murabizi ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamo ibice deja niharamuka habayemo ikibazo gikomeye turaza kubona igice kijya kuri guverinoma iriho ikindi kibiyitera umugongo icyo gihe biraza kubyara ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi niyo hahandi tubona ati kudeta tukabona kudeta irabaye da none ibi bintu surumva uwitwa General Neva arabikizwa n'iki narababwira ati ikintu bita Red Tabara muyifashe hamwe Red Tabara buriya naga abantu bayizi Red Tabara naga abantu bayizi isa n'isaha ishobora gukora igitendo narababwira ati ibi bintu mubigendemo gake ibi bintu mubigendemo gake Red Tabara ishobora kuzifashishwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuzifashishwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi none nibaramuka bayifashishije bizagenda bite simiri pukase niyo mpamvu babwira ni bura mwitone mugende gake witwa General Neva natagenda gake ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi izi nama za hato na hato zirimo zirakorwa ni inama zirimo ziragaruka ku witwa General Neva ndetse kandi ugomba no kurwanwa mu buryo navuga ko budasanzwe amatora ateganyijwe ubu tuvugana deja harabura imyaka igera kuri 2 ndetse ubu nta nubwo navuga imyaka igera kuri 2 kuko buriya twamaze kwinjira mu mwaka uba warangiye
harabura umwaka n'amezi make cyane kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyinjire mu matora. None iki gihugu cy'u Burundi nicyinjira mu matora gifite ibibazo biraza kugenda bite? Ni fire. Ntibiraza gushya, ntibiraza gukomera. Mara narababwiye, ndababwira ni nyamuneka ibintu witwa General Neva ashaka kwishoramo bishobora kuzamukora. Ndababwira ati ibi bintu witwa General Neva ashaka kwishoramo, gushaka kudakorana n'abanyapolitiki, ahubwo bamwe agashaka kuhatembagaza mu bwoko bwo kugira ngo atagira umurwanya, amatora yongere yigarurire cyangwa se yongere ayobora igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu witwa Neva bishobora kumukuraho. Iki kintu nakibabagiye, bamwe bakajya baca mu gikari bakambwira ati nyamara Moses binavuga nibyo, abandi bakambwira ati ese ibi bintu bibona utubundi. Nje nkababwira nti nyamara ibintu igihugu cy'u Burundi kizikururira nta nubwo kizabivamo, kuko kugomba kwirukana abanyapolitiki. Uwitwa Neva bishobora kuza kumukoraho ku rwego rwo hejuru rwose. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara zirimo zirabera muri Congo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafurika badatahura cyangwa ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Icyo gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindiriye yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu. Cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etats-Unis mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga, canke nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza, baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero, iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cyawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kujya hejuru y'urya muserukizi wa Trump.
byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru, ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru kugira yerekane yuko Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayibamba kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza cya Nduhungirehe cyateza kujya hejuru cya Kayibamba. Urebye uko abantu bariko barareba byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detaye ntoya abantu badashobora gutahura, ariko bifite icyo bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nicyo gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu jya ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nk'aho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irunga ikwiye kubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushyiramo abo ba imperialiste bariya b'Abanyamerika, kuko ariya masinye yose yakozwe harya ni amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengengwe, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twavuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijyanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi cyangwa mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo cyangwa cyo dutera ubwoba gato ni uko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa cyangwa kwigarurira Afrika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari intambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda, yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere. Niyumvira yuko ari inzira nziza
iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwitirira igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na n'iriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero, kuko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro, byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere, uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Congo gukemura ibibazo by'imigwi. Iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo, ugaca usanga muri Congo ubwoko bwose bufise igisirikare. Bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Cyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari abo muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 cyangwa hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo nibyo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menase y'iriya migwi isanzwe irwanya u Rwanda,
na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka Perezida Paul Kagame, nka Perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afurika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu uko ari bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibeshe gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda, nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza batera Kampala, batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba Perezida Paul Kagame yaba Perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya Pan-Africanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ko Afurika yaba imwe. Nimbura ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Nimbura rero yuko ibihugu bya mbere byose ibyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu, bagiye kubona umwanya wo kubaza wa perezida icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande, biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa,
noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanavyemanga. Perezida murazi mu ijambo Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane yabwiye ko akunze wa wazalendo gusumba igisirikare cya Kongo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politiki. Ni nayo politiki bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politiki y'amacakubiri, politiki y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'Uburundi. Ni mu Burundi bwaraye ikaze FDLR, bugaye ikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa inzego zijejwe umutekano cy'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda ca wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi by'uguhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramwo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho kukagara n'abari abandi bari muri twigwaneho canke n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri ivuga ngo M23 canke twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko naco sindavyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu c'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gihugu, nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo ari igisirikare c'imimembe ko bari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, bamayimayi bagakora imigwi nayo, none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition
M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC, nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe cya Kongo, bakagihereza General Makenga akagihereza discipline. Abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo.